Kidam tang ningkan ko an peloni Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong homosi ingko da trok angkang langdam et pen pangbar dam pen langdam pulote kepa phidun nai a constituency pulote lakha ke thom Chinthong constituency sita isilo puli budam det sita me hinone Kidam tang ningkan ko an pen lone Chinthong along ke Charlie ahem kawe college mason kawe pen ajok pen nangan Chinthong ahawaratum kidu kisung chitong nang dolu Loke Pacharli dunang jia phan osomar tuma phan bang so hem chubidun pensi lo pusitami Pacharli dunang anta dolo Bonta pinyani langhonjar along government model digress college nang kibikok abangki local MSc Avijit Krolapen Karbiang long autonomous council CEM Dr Tuliram rong hanga phan chorowek nang chiputa rong ara da hin pen pherang kyang no nang pachini dun Francina dengan tanda tete nili men sathe pangcho ladang nang litu morong long la degree college si dak nang kim lo kisuma na jagat lo bangke degree college menek college ke kim nam dia dim sike ong pas ame dak bangke college nang kim pitan bang nang di komar fansi kero pajir ing tung lo nili ka kero dam kang tung ke non bang nang cari bom sono la abijit kro fansi tum ke saput pon la nasi alang dia masih bang dak college school tanah kuli do nang wan pi ason nang mandal lo nasi nili la fansi churu lo yes ili tum Karbi Anglong apan se bang nang wan pi lo ili tum ke thek thek ke re pu apan ma mo ili tum ta isu ni ta ki jo ki ni apan pusi ni tum ta dak bang tang bi pi dan ili tum ta churu pon lo misen alam lo he nasi ni tum ta lam nili ta pa ne neng ji thek u takli ta bu akan ji thek tum ta Chinthong pen hemari rong par Karbi Anglong live